izodila kakhulu nge-disaster preparedness ne-climate change, ngoba sazi ukuthi njengesithi sihlezi sibhekana ne-challenge ebakhona uma ngabe kukhona ama-disaster. Ososayensi bayasitshena-ke ukuthi ngoba siyi-coastal city siyohlezi sibhekana nawo ama-disaster, so kubalulekile-ke ukuthi-ke njengomkhandlu sihlezi siqhubekela phambili ekutheni si-check indlela esisebenza ngayo, sikwazi ukufaka ezinye zezinto. Sizobheka ukuthi senza kanjani ukuthi kuhlelo esinalo lokwazi ukuthi siresponde uma kunesikhathi sama-disaster, sibuke wonke ama-sectors. Uma sikhuluma ngama-sectors sikhuluma ukuthi abantu besifazane ama-needs abo ayanakekeleka yini uma khona ama-disaster. Sikhuluma ukuthi i-youth iyanakekeleka yini. Sikhuluma ukuthi people abaphila nokukhubazeka bayakwazi yini ukuthi banake noma indlela esenza ngayo ukuresponda iyagcina isikwazi ukubalekelela kuma-needs abo. Siyajabula-ke ukuthi sinama-partners ethu aqhamuka ku-UN, siphinde futhi sibe nama-experts aqhamuka ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Siyajabula kakhulu, siyabonga.